길게 안 할 거예요 오늘. 춥기도 하고 읽어보면 다 아는 내용들이니까. 그래. 자. 그래요. 시작할까요? 읽고. 오케이. 자, 기도하겠습니다. 자, 함тдаа залбирцгаая. 주님 감사합니다. Эзэн минь талархаж байна. 오늘도 이렇게 말씀 앞에 나올 수 있도록 도와주심에 더욱 감사드립니다. Өнөөдөр бас биднийг ийхүү үгийн өмнө ирж чадхаар тусалж өгсөнд илүүтэйгээр талархаж байна. 오늘 솔로몬 왕을 통해서 우리가 교훈을 받고자 합니다. Бид Соломон хаанаа дамжуулаад өнөөдөр сургагдах гэж байгаа илээ. 예, 우리가 이 땅에 살아가면서 마지막 시대의 복음의 일꾼으로 살아갑니다. Бид энэ газар дээр үеийн төгсгөлийн үеийн ажилчдаар амьдарч байгаа 이 илээ. 공과를 통해서 하나님의 지혜만을 의지하는 우리 교사들이 될 수 있도록 도와주십시오. Чуулганы сургуулийн үгээр дамжуулаад зөвхөн бурханд л найддаг багш нар болж чадхаар тусална. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 열왕기상 10장입니다. Чамаач. 1-р хаад 10-р үлэг байна. 14절부터 17절까지 1-р хаад 10-ын 14-өөс 17. 같이 읽겠습니다. 395-р хуудас байна. Хамтдаа уншия. Соломонд ганцхан жилийн дотор ирсэн алтны жин 666 талант хүрч байв. Үүнээс гадна худалдаачид, наймаачдын орлогоос Арабын бүх хаадаас мөн орон нутгийн захирагчдаас алт авдаг байв. Соломон хаан давтмал алтаар 200 том бамбай хийсэн бөгөөд бамбай бүрд 600 шикел алт оржээ. Тэрээр бас давтмал алтаар 300 бамбай хийсэн бөгөөд бамбай бүрд 3 мааны алт орсон юм. хаан эдгээрийг Ливаны ойн өргөндөө тавьж хадгалав. 21절도 같이 За 읽겠습니다. тэгээд мөн доошоогоо 21 дэх ишлэлийг хамтдаа уншия. Соломон хааны жүнс хундагнууд бүгд алтан бөгөөд Ливаны ойн өргөний бүх сав суулга шижир алтан байв. Соломоны өдрүүдэд мөнгө үн цэнтэд тооцогддоггүй байлаа. 11장 За 11-р бүлгийн 9절부터 13절까지 9-өөс 13. 같이 읽어요. 11-ийн 9-өөс 13 хамт уншия. Соломон зүрх сэтгэлээ Израилийн бурхан эзнээс эргүүлсэн тул эзэн Соломонд хэлгэмжээ. Эзэн түүнд 2 удаа үзэгдэн өөр бурхтыг бүү даггаж тушаасан боловч эзний тушаалыг Соломон сахисангүй. Тэгэхэд эзэн Соломонд нэгэнт чи үүнийг үлдэж миний гэрээг бас миний чамд тушаасан журмыг сахиагүй учраа би чамаас хаанчлалыг зайлшгүй таслан авч зарцаж чинь өгөх болно. Гагцхүү чиний эцэг Давидын тусын тулд би үүнийг чиний өдрүүдэд хийхгүй, харин чиний хөвгүүний гараас би үүнийг таслан авах болно. Гэвч би хаанчлалыг бүхэлд нь таслан авахгүй, харин өөрийн бол Давидын төлөө ба өөрийн сонгосон Иерусалимийн төлөө нэг овгийг чиний хөвгүүнд өгнө гэж альдав. 오늘은 영광과 수치의 솔로몬입니다. За өнөөдрийн үгийн сэдэв маань сүр жавхлан болоод ичхүүрийн хаан Соломон гэдэг үг байгаа. 하나님께서는 우리에게 영광도 주실 수 있고 За бурхан бидэнд суу алдрыг өгч чадах нэг юм. 수치도 주실 수 있는 하나님이십니다. Ичхүүрийг өгч чадах нэг юм. 하나님의 백성을 택하신 다음에 주시고자 하는 것들은 영광이에요. Бурхан өөрийн ард түмнүүдэд сонгосны дараа тэдэнд өгөхийг хүссэн зүйл бол суу алдар. 물론 고난도 있습니다. Мэдээд зовлон гэж бий. 궁극적으로 마지막에 주시고자 하는 것은 영광이죠. 근데 ерөнхийдөө хамгийн сүлдэнд өгөхийг хүссэн зүйл бол суу алдар юм. 그 영광은 하나님의 말씀에 순종했을 때 우리가 받는 영광입니다. Тэгэхээр энэ суу алдар нь бид бурхны үгэнд дуулууртаа хандах үед хүртэх зүйл. 솔로몬이 이 땅에서 가장 영광을 받았던 왕 중에 하나입니다. Соломон болон газар дэлхий дээр хамгийн суу алдар сүр жавхлан хүртсэн хаад энийг 그 영광을 얻었었어요. тэр бүх алдрыг хүртсэн. 근데 그 영광을 다 잃은 사람이 또 솔로몬 гэтэл 왕입니다. тэр бүх алдраа бүгдийг нь буцаагаад алдсан хаан бол Соломон. 어떻게 해서 영광을 얻었고 어떻게 해서 또한 수치를 당했을까? Яаж тэр их суу алдрыг хүртсэн бол хэрхэн юуны улмаас тэр бүх зүйлээ алдаж ичхүүрийг амсах болов? 그걸 통해서 우리가 교훈을 받아보도록 하겠습니다. гэсэн сэдвийн дагуу бүгдээр өнөөдөр сургамжийг олж авъя. 오늘 읽었던 본문 10장의 내용은 솔로몬이 얼마나 영광스럽게 살았는지가 나와 있습니다. За тэгэхээр сая уншсан 10 дахь бүлгийн үг маань Соломон хаан хэрхэн сүр жавхлантай суу алдартаагаар амьдарч байсан талаарх агуулгууд. 그런데 11장에 가서는 харин 11 дахь бүлэг рүү очивол 솔로몬의 수치가 나오는 겁니다. Соломон хааны ичхүүрийн тухай гарч байна.
물론 솔로몬이 Мэдээж Соломон хаан 우리가 잘 아는 것처럼 가장 많은 지혜를 얻은 왕입니다. бидний сайн мэдэж байгаачлан хамгийн их мэрэгэн ухаантай хаан. 처음에 솔로몬이 왕이 된 다음엔 Анх Соломон хаан болсны дараа 어떤 마음이었을까? зүрх сэтгэл нь ямар байсан бэ? 열왕기 3장을 보죠. Нэгдүгээр хаад 3-ыг олцгоё. 5절에 열왕기 보면 하요. 상 Нэгдүгээр хаад 3-ын 5절에 보면 5 дахь ишлэл. 솔로몬 왕이 일천 번제를 하나님께 드렸습니다. Соломон хаан 1000 шатаал таглыг бурханд өргөсөн байгаа. 그 5절에 하나님께서 솔로몬에게 나타내서 내가 무엇을 줄고 그랬습니다. За 3-ын 5 дахь ишлэлээр харах юм бол одоо Соломоны зүудэнд бурхан үзэгдэж би чамд юу өгөх вэ гэж асуусан. 6절부터 9절까지 읽어보죠. За тэгээ 3-ын 6-аас 9 хүртэл хамт уншия. Тэгэхэд Соломон та өөр юм бол миний эцэг Давидыг өмнө тань үнэн зүвт бас шулуун шудраг зүрх сэтгэлээр явсны учир агуйг хайр хэнэрлийг үзүүлсэн билээ. Та энэ агуйг хайр хэнэрлээ түүнд хадгалж өнөөдөр түүний синтед залрах хүүг түүнд өгсөн билээ. Одоо эзэн бурхан минь ээ, хэдийгээр би балчир хүүгэн боловч та өөрийн зарц намайг эцэг Давидын минь оронд хаан болгосон юм. Би хэрхэн орж гарахаа ч мэдэхгүй илээ. Таны зарц би тоолж бүртгэж чадхааргүй, тоотомшгүй. Таны сонгосон агуйх ард түмний дунд байна. Тиймээс таны ард түмнийг засаглахын тулд ухаан ойлгох зүрх, сайн мууг ялгаж салгах ухааныг өөрийн зарцтаас сойрхооч. Учир нь таны энэ агуйх ард түмнийг хэн засаглаж чадах билээ гэв. 솔로몬은 아버지 다윗이 얼마나 하나님을 의지한 사람인지를 알았어요. Тэгэхээр Соломон өөрийнх нь эцэг Давид хэрхэн их бурханд түшиглэж амьдрдаг байсан мэдэж 그래서 байна. 하나님께서 다윗에게 아버지 다윗에게 은혜를 주셨던 걸 깨달았습니다. Тиймээс бурхан эцэг Давидэнд хэрхэн нэгүслээ хайрлж байсан ухаарсан. 아버지 다윗도 돌아가기 전에 솔로몬에게 하나님을 의지하라는 부탁을 하셨었죠. Эцэг Давид нь ч гэсэн амьсгал хураахынхаа өмнө хүүдээ бурхан найдаж амьдраарай гэдгийг даалгасан. 자, 이스라엘 나라를 자기가 물려받고 За энэ Израиль үнсийг өөрөө инхүү өвлөн авч. 나는 작은 아이라 출입할 수 없다라고 돼 있습니다. Тэр ард түмний өмнө би бол үнэндээ балчир хүүгүй юм аа. 그래서 이 많은 백성을 어떻게 다스릴고 Би орж гарахаа ч мэдэхгүй байна. Энэ нэг тоо томшгүй ард түмнийг би яаж захирах вэ? 나에게 지혜로운 마음을 주셔서 Надад ойлгон ухаарах зүрх сэтгэлийг өгч. 이 백성을 잘 다스릴 수 있게 해달라고 하나님께 구했습니다. Мэргэн ухааныг нэмж өгөөч. Тэгснээр энэ ард түмнийг би засаглах болно гэдгийг бурхнаас хүссэн. 그래서 3장 10절에 За 3-ын 10 дахь ишлэл. 솔로몬이 이것을 구해서 그것이 하나님의 마음에 맞았다라고 돼 있습니다. Соломон эдгээр зүйлийг бурхнаас гуйхад энэ нь бурхны одоо мэлмэд таашаагдсан байна. 그래서 하나님께서요. Тийм болохоор бурхан 야, 네가 부도 구하지 않고 чи баян тансаг байдаг. 권력도 구하지 않았기 때문에 Эрх мэдлийг төрүүлж надаас гуйгаагүй ч. 부와 영광도 구하지 않았기 때문에 Чи тэр нэр алдар эд баялагийг хүсээгүй. 내가 총명한 마음을 주고 Харин би чамд мэрэгэн ухааныг ч нэмж өгье. 또한 더불어서 하나님께서 주시고자 하는 것들이 있었다라는 Би 거예요. чамд мэрэгэн ухааныг өгч дээр нь чамд тэрхүү агуух баян тансаг байдал нэр хүндийг ч нэмж өгөх болно. 4장 За 4-р бүлгийн 29절 29 дахь ишлэл байна. 읽어보죠. Хамт уншия. Бурхан Соломонд мэрэгэн ухаан, үлэмжих хэрсүү чанар ба гүнзгий зүрхний ухаарлыг далайн эргийн эзмэт арвин ихээр өгчээ. 하나님께서 솔로몬의 지혜와 총명을 심히 많이 주셨고 Бурхан Соломонд мэрэгэн ухааныг үлэмжихээр өгсөн байна. 넓은 마음도 주셨다고 했습니다. Хэрсүү чанар тэгээ мөн зүрхний ухаарлыг өгсөн гэж байна. 하나님께서요. Тэгэхээр бурхан 솔로몬에게 더 많은 것을 주셨습니다. Соломон хаанд олон зүйлийг өгсөн байна. 그래서 Тиймээс 솔로몬이 논한 것이 열왕기상 4장 32절에 보면 нэгдүгээр хаад 두루인 고칭 허예로 4:32-аас харах юм бол 저가 잡은 3천을 말하였고 тэр 3,000 сургаалт өгье гэж 노래는 1,005이며 1,500 33절엔 зохиосон байна. 초목을 논하되 레바논 백향목으로부터 Мөн 33-ыг харах юм бол Ливаны хушбодноос эхлээд 우슬초까지 이르기까지 одоо ханан хэрмийн дээгүүр ургадаг ургамлын тухай хүртэл хүрнэ. 짐승과 새와 기어다니는 것과 물고기를 다 논한지라 그랬습니다. Ан амтд шувууд хевлэр явагч загсын талаар хүртэл ярьж чаддаг нэгэн байсан. 그래서 34절에 보면 34 дахь ишлэл. 모든 민족 중에 솔로몬이 지혜를 소문을 듣고 천하 모든 왕 중에서 그 지혜를 들어왔더라. Соломоны 그랬습니다. мэрэгэн ухааныг сонсохоор үндэстэн бүрээс мэрэгэн ухааныхын талаар дуулж мэдсэн газар дэлхийн бүх хаадаас
хүмүүс ирдэг байсан байна. 하나님께서요. За бурхан 솔로몬이 지혜를 구했기 때문에 Соломон хаан мэрэгэн ухааны гуйсан болохоор 그 외에 많은 것들을 주셨어요. түүнээс гадна өөр олон зүйлсийг өгсөн. 그래서 그 지혜의 말씀을 들어서 많은 왕들도 왔다라고 돼 있습니다. Тэр мэрэгэн ухааных нь үгсийг сонсохоор олон хаадад хурч ирдэг байсан. 저 멀리 있는 시바 여왕까지 왔어요. Тэр алс хоолын Шибагийн хатан хаан хүртэл ирдэг. 예, 요령상 10장 1-р хаад 10, 4절부터 8절 14-өөс 8. 읽어드릴게요. За уншиж өгье. Шебагийн хатан хаан нь Соломоны бүх мэрэгэн ухааныг мөн түүний барьсан өргөө, хааны ширээн дээрх зоог, түшимдийнхэн сууж буй эмэгцэгт үйлчлэгчдийнх нь алба, тэдний өмссөн хувцас, сүнч нар болон эзний өргөөнд тагтаг шатаах таглуудыг нь хараад тэрээр бахтан алмарч мэдж байгаа гэж байна. 9절까지 Хаанд таны үйлс ба таны мэрэгэн ухааны талаар би 8절까지만. 예. өөрийн оронд ахтаа сонссон үг үнэн байжээ. Би ирж энэ бүхнийг өөрийн нүдээр үзэх хүртлээр энэ үгэнд итгээгүй байлаа. Гэтэл хараач, миний сонссон зүйлс энэ бүгдийн хагаст нь ч хүрэхгүй байж. Үнэн дээр таны мэрэгэн ухаан эд баялаг миний сонсож дуулсан сургаас үлэмж давуу ажээ. Таны хүмүүс юутай ерөөлтэй вэ? Таны өмнө үргэл зогсоож таны мэрэгэн ухааныг сонирдох эдгээр албатнаар юутай ерөөлтэй вэ? 멀리 있는 그 시바 여왕이 Тэр алс хоолын Шебагийн хатан 예, 여러 가지 어려운 문제를 가지고 솔로몬 왕이 와서 그 모든 것을 다 해결했다고 돼 있습니다. олонд шийдвэрлэх хүнд асуудлуудыг Соломон хаанд авчирч зөвшөлдсөд бүгдийнх нь хариуг болсон байна. 그래서 8절에 Тэгээ 8 дахь шилдэг харъя. 복되도다 당신의 사람들이여 그랬습니다. Tаны хүмүүс юутай ерөөлтэй вэ? 예, 당신의 지혜를 듣는 것이 당신의 신호들이 참 복되다라고 Таны мэрэгэн 했습니다. ухааны үргэлж сонсдог түшмэд тань, албат тань юутай ерөөлтэй вэ? 그리고 Тэгээд 하나님께서 이스라엘을 강한 나라가 되게 해주셨습니다. Бурхан үнэндээ Израиль үндэстэн хамгийн хүчирхэг одоо улс болгосон байна. 열왕기상 4장 21절에 보면 1-р хаад 4-ийн 21-ээс харвал 블레셋 사람 땅에서부터 Филистчүүдийн газар нутгаас авах 애굽 지경까지 Египтийн хязгаар нутаг хүртэл 모든 나라를 다스렸고 그들이 조공을 바쳤다고 돼 бүх 있습니다. 한жилийг захарч албан гушуурыг бусад улс орноос авдаг гэсэн. 뿐만 아니라 Түүгээр зогсохгүй 솔로몬 시대에는 전쟁이 없는 태평 시대를 이뤘다라고 돼 있습니다. Соломон хаанууд ямар дайжимгээ инх хамгаалангийн цаг байсан гэж гардаг. 4장 열왕기상 4장 Бүгдээрээ 1-р хаад 4, 24절 25절 4-ийн 24, 25-ыг олъё. 읽어드릴게요. 1-р хаад 4-ийн 24, 25-ыг уншиж өгье. Соломон голын наан талд орших бүхнийг буюу Тибсагаас Гац хүртэлх голын баруун талын бүх хааныг захирах эрх мэдэлтэй байв. Түүний харьяа эргэн тойронд амар амгалан байв. Соломоны бүх өдрүүдэд Даанаас Бершаба хүртэлх Юда ба Израиль амар жимээр амьдарч хүн бүр өөрийн усан үзэм инжийн модондор суудаг байв. 솔로몬에 얼마나 많은 재산이 있었는지도 이야기하고 있습니다. Соломонд хичнээн ихэд баялаг байсан талаарч мөн гарч байна. 그리고 26절 27절에 보면 26, 27-г харъя. 솔로몬의 병거의 말이 외양간에 4만여 마병이 1만 2천이라고 했고 Соломон тэрэгний мордын 40 мянган жүчээтэй 12 мянган мортонтой байсан. 그래서 솔로몬이 얼마나 많은 그 재산도 가지고 있는지 Тэгэхээр Соломон хаад хэр зэрэг эд баялаг хөрөнгө байсан бэ? 영광을 얻었는지를 나타내고 있습니다. Хэр зэрэг одоо сүр жавхлантай хаан байсан бэ гэдг нь ийхүү харагдаж байна. 그리고 솔로몬은 하나님을 위해서 성전을 지었는데 7년 동안 지었어요. Мөн Соломон хаан бурхан зориулж бурханы өргөөг барихтаа 7 жилиг зарцуулсан. 그렇게 성전을 짓고 나서 Өргөөг барьсны дараа 하나님께 제사를 지내자 бурхан тахил өргөмөгч 하나님이 약속도 해주셨어요. бурхан түнд амлалтыг өгсөн. 열왕기상 9장입니다. Бүгдээр 1-р хаад 9-ыг олъё. 9장 4절 5절만 보죠. 9-ийн 4, 5 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Чиний тухайд хэрв чи миний өмнө эцэг Давид шигээ гэмгүй сэтгэл зөвхт байдлаар явж миний чамд тушаасны дагуу уйлдан миний зарлиг журам миний шүүлтүүдийг сахил би чиний эцэг Давидэд амлан Израилийн сэнтээд залруулах нь чам дотохгүй гэж айлцсан ёсороо Израилийг захирах сэнтийг чинь би мөнхөд бэхжүүлж өгнө. 6절 가죠. 5절까지 됐어요. 하나님의 말씀에 순종하면 За бурхны үгэнд дуулууртай хандвал 하나님이 어떻게 해주신다고요? бурхан түүнд юуг өгнө гэсэн бэ? 이스라엘 왕을 영원히 견고케 해주실 것이다. Хаан сэнтийг нь Израильд мөнхөд одоо байлгах болно. 그런데 За гэхдээ 6절 7절에 보면 6, 7 дахь ишлэл. 만일 Хэрвээ 너희나 너희 자손이 주를
아주 돌이켜 나를 좇지 아니하고 чи болоод хөвгүүч нь эзэн бурхнаас ирэх тушаалыг нь дагахгүй бол 나의 계명과 법도를 지키지 아니하면 бурхны тушаал журмууд хуйлуудыг сахихгүй бол 그리고 다른 신을 섬기면 өөр бурхтад үйлчлэн мөрөгвөл 7절 같이 읽겠습니다. 7 дахь ишлэлийг нь хамт уншия. Би өгсөн газар нутгаасаа Израилийг таслан хаяж өөрийн нэр алдарт ариусган тусгаарласан өргөөг мэлминээсээ зайлуулна. Ийхүү Израиль бүх ард түмний дунд ёгтуг тоглоом тохуу болно. 만약에 너희가 하나님의 말씀을 불순종하면 Хэрвээ чи бурхны үгэнд дуулуургүй байвал 나의 준 땅에서 너희를 끊어버릴 것이다. өөрийн өгсөн газар нутгаасаа би чамайг таслан хаяа. 그리고 이 전이라도 내가 다 던져버릴 것이다. Энэ бурхны ариусгасан өргөөгчсөндөө мэлминээсээ зайлуулна. 그리고 이스라엘 모든 민족 중에 속담거리와 이야기거리가 될 것이다. Мөн Израиль бүх үндэстний дунд ёгтуг тоглоом тохуу болох болно. 그래서 왜 이스라엘 백성들이 영광에 받은 이스라엘 백성들이 이렇게 됐느냐 물으면 Тэгэхэд одоо улс үндэстэнгүү яагаад бурхнаас тэр их ёроолыг хүртсэн Израиль ийм зүйл тохиолдвоо гэж асуувал 여호와 하나님을 버렸기 때문에 이렇게 됐다라는 것을 알게 될 것이다. тэгэд эзэн бурхнаа хайсан учраас ийм зүйл болсон юм а гэдгийг үндэстэнд мэдүүлнэ. 하나님이 그렇게 약속해 주셨습니다. Бурхан энэ амлалтыг өгсөн. 하나님의 약속대로 Яг бурхны амлалтын дагуу 솔로몬 왕은 영광을 얻었어요. Соломон хаан сүр жавхлан алдрыг хүртсэн. 전도서를 썼습니다. Номлогч өгс номыг бичсэн. 아가서도 썼어요. Соломоны дууныг бичсэн. 잠언도 썼습니다. Сургаалт өгсөгч бичсэн. 놀라운 지혜의 말씀들도 하나님께서 허락을 하셨어요. Үнээр гайхамшигтээ мэрхэн ухааны үгсийг бурхан түүнд зөвшөөрсөн. 그렇게 영광을 얻은 솔로몬. Энэ их одоо алдрыг сүр жавхлан хүртсэн. 그런데 Гэтэл Соломон 솔로몬이 나이가 들어서 насан хүртэл болоод 어떤 일을 벌였느냐? юу хийсэн бэ? 하나님 앞에 놀라운 죄를 짓게 됩니다. Бурхны өмнө аймчигтай гим нүгдийг үйлдэх болсон. 하나님의 약속의 말씀을 지키지 않은 거예요. Бурхны амлалтын үгийг сахиж биелүүлээгүй. 무엇 때문에 그랬을까? Юунаас одоо тэрв? 열왕기상 11장 보겠습니다. 1-р хаад 11-ийг болъё. 이제 수치의 솔로몬이 되는 거예요. Одоо ийхүү ичүүрийн хаан Соломон болж 1절 11-ийн 1 1절 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншия. Харин Соломон хаан Пароны охины хажуугаар Моаб, Аммон, Идом, Сидон, Хит гэх мэт олон харь эмэгтэйг хайрладаг байлаа. 솔로몬 왕이 바로의 딸, 애굽의 딸을 왕비로 들여댔어요. Соломон хаан Пароны охиныг буюу Египтийн гүнжийг хатнаа болгосон. 그 외에 Үүнээс гадна 모압, 아몬, 에돔, 시돈, 헷 여인들을도 데리고 왔어요. Моаб, Амнон, Идом, Сидон, Хит гэх мэт эмэгтэйчүүдийг өөртөө авсан. 하나님이 원하는 것이 아니죠? Энэ бол бурхны хүсэл биш шүү дээ. 그러잖아요. Тийм ээ. 자, 3절부터 4절을 보면 11-ийн 3-аас 4 хүртэл харуул. 읽어드릴게요. За уншиж өгье. Тэрээр сурвалжит удамтай 700 эхнэртэй бас 300 татвар эмтэй байсан бөгөөд эхнэрүүд нь түүний зүрх сэтгэлийг урвуулжээ. Соломоны хөгшөрөхөд эхнэрүүд нь түүний сэтгэлийг өөр бурхад руу хандуулсан учраас түүний зүрх сэтгэл бурхны төлөө эцэг Давидынхаа зүрх сэтгэл шиг бүрэн зориулагдсан гэв. 왕은 후비가 700이요. 700 одоо хатантай. 그리고 빈장이 300이라. 300 татвар эмтэй байсан. 그래서 그들이 왕의 마음을 돌이켰다라고 돼 있어요. Тэр одоо эхнэрүүд нь хааны сэтгэлийг урвуулсан байна. 그래서 Тийм учраас 솔로몬이 나이가 늙어버리니까 Соломон хаан хөгшөрсөн. 그 왕비들이 왕의 마음을 돌이켜서 다른 신을 쫓겠다고 돼 있습니다. Өтлсөн энэ үед нь эхнэрүүд нь хааны сэтгэлийг урвуулад өөр бурхад руу хандуулсан байна. 그래서 솔로몬 왕의 마음이 아비 다윗과 같지 않다라고 돼 Тийм 있습니다. учраас Соломон хааны зүрх сэтгэл эцэг Давидын чигээ байсангүй. 솔로몬이요. Соломон 젊었을 때는 залуу байхдаа 하나님이 주신 지혜롭게 다스렸습니다. бурхны өгсөн мэрэгэн ухаанаар үнэхээр ухаалаг гэгчээр улс гүрнээ захирсан. 그런데 한 가지 잘못한 것이 있었던 거예요. Гэтэ нэг буруутсан зүйл байсан. 무엇이었습니까? Тэр нь юу вэ? 솔로몬이 타락한 원인은 Соломон хааны завхарсан гол шалтгаан 눈에 보이는 대로 아름다운 여인들을 취한 거예요. нүднийхээ таасчид дагуу үзэлтэнтэй бүсгүй бүрийг өөртөө авч. 그리고 하나님을 의지하고 나라를 다스렸어야 되는데 Тэгээ мөн бурхандаа түшиглэн найдаж улс гүрнээ захирах ёстой бай. 정치적으로 다른 나라와 연합하면서 그 나라의 공주들을 데려다가 아내를 삼은 Улс 겁니다. төрийн тал дээр бусад одоо улс оронтой одоо энэ хүү нэгдэж тэр улс орноос одоо гүнжидийг нь хатнаа болгож авчихсан. 이게 솔로몬이 타락한 원인이었던 Энэ бол 거예요. Соломон хааны завхарсан гол шалтгаан юм. 하나님은 Бурхан 이스라엘 백성들에게 경고한 것이 있어요. Израиль үндэстэнд 안хааруулсан зүйл гэж вэ? 출애굽기 34장 Бүгдээрээ гитлэл 34-ыг олцгоё. 15절 34-ийн 15
15절, 16절 15, 16 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Чи тэр газрын оршин суугчтай гэрээ байгуулж болохгүй. Учир нь тэд бурхтаа даган завхаарч бурхаддаа тахил өргөх үед хэн нэг нь чамайг урьж тэр тахилаас нь чи идэхгүй. Чи тэдний огтоос хөвгөлд авч тэдгээр огт нь бурхтаа даган завхаарч бас хөвгүүдийг чинь бурхадтайгаа завхааруулах бий. 15절에는 15. 이방인과 언약을 맺지 말라고 했고, харин үндэстэндээ гэрээ байгуулж болохгүй. 그리고 16절에는 16. 그 이방의 딸들로 자기 아내를 삼지 말라고 했습니다. тэдний огтоос өөртөө ихнэр авч болохгүй. 왜? яагаад? 그들의 딸들이 그 신들을 음란히 섬길 것이며, тэдний огт нь завхаарч өөртөө шүтэнийг шүтэх болно. 물론 솔로몬이 젊었을 때는 그 이방 여인들이 그냥 와서 가만히 있었지만, Соломон хааны залуу байхад энэ хар одоо улсын хатад нь ирээд одоо зүгээр л одоо нам хүн байсан. 그 위에 솔로몬이 늙으니까요. харин Соломон хааны нас хөтлөхөд 자기들이 가지고 온 신을 섬기해달라고 솔로몬한테 요청을 했고, өөртөөхөө нутгаас авторсан тэрхүү шүтэнүүдээ шүтэж чадхаар одоо тусалж өгөө гэдэг хүсэлтийг хаан тавьсан. 심지어는 бүр 그 цаашаа 우상을 섬길 수 있도록 건물까지 지어달라고 тэр 합니다. бурхад шүтэндээ одоо үйлчилж болохоор дуган барихыг зөвшөөрөө гэдэг. 솔로몬이 그것을 허락했던 Гэтэл 거예요. Соломон энэ бүхнийг зөвшөөрсөн. 신명기 7장 3절 4절에도 Дэд хууль 덜러깅, 7-гийн 3 дээр 고로 두루에도 мөн 4-ийг харах юм бол 이방인들과 혼인하지 말라. харин үндэстэнгүүдтэй бүү хормил. 그들이 유혹을 해서 하나님을 떠나게 할 것이다. Бид нар зүрх сэтгэлийг чи ургуулan бурхнаас ч холдуулна. 그렇게 되면 하나님이 그 진노할까 두려워한다라고 했습니다. Тэгэх юм бол бурхны уур хилэн чамдаар буухыг айж имэ. 솔로몬이 40년 동안 이스라엘 나라를 다스리면서 Соломон 40 жилийн туршид Израиль улсаа захирангаа 하나님께서 주신 이 계명을 생각지 않은 거예요. бурхны өгсөн энэхүү тушаалыг нь бодож үзээгүй. 왜 그랬을까요? Яагаад тэр вэ? 솔로몬은 지혜가 있었거든요. Соломон хаан мэдлэг мэрэгэн ухаан байсан. 지혜가 있으니까 Тэр мэрэгэн ухаан байгаа болохоор 이제 하나님을 의지하지 않고 자기 지혜를 더 믿었던 거죠. одоо цаашид бурхан найдаж түшиглэхэ болоод өөрийнхөө мэдлэг мэрэгэн ухаан одоо түшиглэн амьдрах болсон. 그리고 나라를 위해서 Мөн улс орныхаа төлөө 마병도 많이 준비하고 одоо мордч их бэлдээж морд цэрэгнүүдийг 이방인들과 함께 정략 결혼도 하고 харь үндэстэнгүүдтэй хамт харь үндэстнээс одоо 정치적인 결혼. улс төрийн зорилготойгоор гэрлэлт хүртэл хийсэн байна. 그렇게 해서 아내가 1000명이나 된 겁니다. Гэх мэтлэн явсаар байгаа түүний ихнэр 1000 хүрсэн. 오늘 본문 처음에도 읽었지만 Бид нар одоо өнөөдрийн сэдв үгнээс уншсан. 열왕기상 10장에 1-р хаад 10. 병거가 1,400이요 마병이 12,000이라고 돼 있습니다. 26절에 10-ийн 26. 병거가 1,400이요. 1400 тэрэгтэй. 그리고 마병이 12,000이라. 12000 морд байсан гэж байна. 그러죠? Тийм ээ. 얼마나 많은 것들이 있습니까? Тэр хичнээн их зүйл байна. 29절에 10장 29절에 보면 10-ийн 29. 애굽에서 내어올린 병거라고 돼 있습니다. Египтээс нэг тэргийг Египтээс одоо оруулж ирсэн морд бахан тэр нь. 애굽에서 그 뛰어난 말과 병거들을 가지고 왔던 거예요. Египтээс хамгийн сайн одоо мордуудыг нь үн цохон өндөр үнээр худалдаж авч байсан. 자기 지혜와 자기 방법대로 다 준비해 놨으니까 өөрийнхөө одоо чадал, өөрийнхөө мэрэгэн ухаанаар бүгдийг бэлдээд хийчихсэн. 하나님을 의지하지 못한 거죠. Тэгээ бурхан найдахаа болсон байна. 그러잖아요. Тийм ээ. 신명기 17장을 보겠습니다. Дэд хууль 17. 신명기 17장에 보면 Дэд хууль 17-ыг харвал 왕들에게 하나님이 부탁하시는 말씀이 있어요. бурхан хаадад хандаж хэлсэн үг байгаа. 17장 17-гийн 16절 17절 16, 17 같이 읽죠. хамт уншия. Тэр өөртөө адуу үржүүлэх ёсгүй, адуугаа үржүүлүүлэхээр хүмүүсийг Египт рүү буцаах ч ёсгүй. Учир нь эзэн, та нар энэ замаар дахин хизээч буцах ёсгүй гэж та нарт айлцсан билээ. 예, 여기 보면 Эндээс харвал 왕이 된 자는 말을 많이 두지 말라. хаан болсон хүн адуу үржүүлэх ёсгүй. 그러죠? Тийм ээ. 말을 많이 얻으려고 애굽으로 돌아가지 말. 그 백성이 애굽으로 돌아가지 말라고 돼 있습니다. Адуугаа үржүүлүүлэхээр хүмүүсийг Египт рүү буцааж болохгүй. 그러죠? Тийм ээ. 왜요? Яагаад вэ? 하나님을 의지하지 않으니까. Бурхан найдахаа болох учраас. 17절에는 17. 아내를 많이 두지 말라고 돼 있습니다. олон ихнэр авах ёсгүй. 예. 그들의 그 마음을 미혹하게 해서 Тэд хаадын зүрх сэтгэлийг ургуулж 그리고 또 하나 은금을 많이 두지 말라고 돼 있어요. одоо аюултай тул мөн алт мөнгийг ариужуулж болохгүй гэсэн. 근데요. 솔로몬은요. Харин Соломон 은금을 많이 쌓아두었죠. алт мөнгийг хөрөнгийг их хураасан. 예. 그
그 전쟁을 위해서 말을 또 많이 준비했죠. Дайн 말과 тулааны 마차를. төлөө морд тэргийгч бэлдсэн. 이방 아내들도 많이 줬죠. Харин өмнөснөөс олон эхнэрэгч өөртөө авсан. 예, 하나님이 하지 말라고 명한 것을 한 거예요. Бурхны хийж болохгүйг тушаасан бүрийг хийсэн байна. 그것이 불신앙입니다. Энэ бол үнэндээ үл итгэлгүй хандлага. 예, 하나님을 의지하지 않은 거죠. Бурхан найдахаа байсан байна гэсэн. 예, 하나님의 말씀에 순종하지 않은 거죠. Бурхны үгэнд дуулууртаа хандхаа болсон байна. 예, 왜 그랬을까? Яагаад тэр вэ? 솔로몬은요, Соломон 다윗과 같은 고통이 없었어요. Давид хааны туулсан зовлонг аваагүй. 요셉과 같은 고통도 없었어요. Йосефтэй адил зовлон тэрээр туулаагүй. 편하게 왕이 되었고, Амар тайван донд хаан болж, 예, 편하게 나라를 다스렸어요. амар жимнээр улс орноо захирсан. 그래서 하나님을 정말 전적으로 의지하는 그러한 계기가 없었던 거죠. Тийм учраас бурхан чин зүрх сэтгэлээс үнэнчээр одоо хандах зүрх сэтгэл түн байгаагүй. 그래서 다윗은 하나님을 의지했는데 Давид бол бурханд найдаж байсан. 다윗의 길에서 벗어나게 솔로몬이 다윗의 길에서 벗어나게 된 겁니다. Гэтэл ингэснээрээ Соломон хаан Давидын тэр замаас гацсан. 자, 그 결과로 Үүний үр дүнд 솔로몬이 징계를 받지요. Соломон сахлагжуулалт авсан. 열왕기상 11장 1-р хаад 11-ийн 9절부터 오늘 읽었던 것인데요. 자, 9-өөс бид уншсан байгаа. 너희가 마음을 돌이켜 여호와 하나님을 섬기지 여호와 하나님을 떠남으로 Зүрх сэтгэлээ Израилийн бурхан эзнээс эргүүлсэн тул 그리고 10절에는 다른 신을 쫓고 하나님의 명령을 지키지 않으므로 10 өөр бурхтыг дагаж бурхны тушаалыг сахиагүй тул 어떻게 합니까? яасан байна? 내 나라를 빼앗아서 나눠준다고 돼 있습니다. Чиний улс орны чамаас булааж хуваах болно. 그러죠. Тийм ээ. 그리고 그런데 솔로몬 너 때는 내가 하나님이 나누지 않겠다. Тэгээ бурхан Соломон чамайг амьд ахуйд чинь би тийм үлдэхгүй. 그 너희 아들 때 나라가 나눠질 Харин 거라고 돼 있습니다. чиний хүүгийн үед улс орн чинь хаанчлал чинь хуваагдана. 하지만 Гэхдээ 14절부터 14-өөс 보면 하나님이 징계를 주십니다. бурхны одоо өгч байгаа сахилгажуулалт 그 өгч байгаа. 평강스러웠던 나라에 Тэр одоо амар чимээр байсан улс 그리고 орн 다 솔로몬을 섬겼던 그 이방 나라들이 одоо бүгд л одоо Соломон хаанд адав говчуур өргөн үйлчилж ирсэн харин үндэстэнгийн хаадууд 대적이 되어서 түүний 일어납니다. өстөөс эсэргүүцсэн босч байгаа. 첫 번째 Эхнийх 14절 보세요. 14-т хэвчлэл. 읽어드릴게요. Уншиж өгье. Үүний дараа эзэн Едом хүн Хададыг Соломоны сөргөлдөгч болгов. Тэр Едомд хааны удмын хүн байв. 예, 거기 에돔 사람 하닷이 Едом хүн Хадад. 솔로몬을 대적하죠. Энэ Хадад Соломоныг одоо эсэргүүцэж эхэлсэн. 두 번째 Хоёрт нь 23절 23 дахь хэвчлэл. 읽어드릴게요. Уншиж өгье. Бурхан бас өөр нэг хүнийг буюу өөрийн эзэн Зобогийн хаан Хададезараас зүгтсэн Иладагийн хүү Резоныг Соломоны өстөн болгон өсгөв. 예, 여기 보면 Эндээс харвал 엘리야다의 아들 르손을 일으켜 솔로몬이 대적이 되게 했다고 돼 있습니다. Иладагийн хүү Резоныг Соломоны өстөн болгосон. 26절 26 읽어드릴게요. уншиж өгье. Соломоны албан хаагч байсан Небатын хүү Иробоам бас хааны эсрэг нудрага өргөв. Тэр Зерадагийн Эфраим хүн бөгөөд түүний өхөн билсэн эмэгтэй Зеруа байв. 예, 여로보암이 또한 솔로몬을 대적하게 됩니다. Иробоам бас хааны эсрэг сөрөн босч байна. 그런데 14절, 23절, 26절 공이 하나님께서 일으키셨다고 돼 있어요. Гэтэ 14-ч тэр 10 허른고로. 23-ч тэр 26-д гартаагч тэр бурхан тэднийг тийм болговаа гэж харсан. 그러죠. Тийм ээ. 평강이 있던 나라에 Амар тайван байсан улс орн 평강이 깨지는 겁니다. амар чимбэр байдал нь алдагдсан. 강한 나라가 Хүчтэй улс 흔들리기 시작한 겁니다. ганхаж эхэлсэн. 왜요? Яагаад вэ? 하나님의 말씀을 순종하지 않았기 때문에. Бурхны үгэнд тэд дуулуургүй хандсан. 하나님의 말씀을 순종하지 않으면 Бурхны үгэнд дуулуургүй байвал 하나님이 어떻게 하신다겠느냐? бурхан яана гэсэн бэ? 사무엘하 7장 보겠습니다. 2-р 2-р Самуэль 7-ог олъё. 사무엘하 7장 2-р Самуэль 7. 12절부터 7-гийн 12-оос 16절까지 16 хүртэл 같이 읽어보죠. хамт уншия. Чиний өдрүүд гүйцэж чи эцэг өвгдийнхээ хамт нойрсох үед би чиний биеэс гарах үргийг чинь чиний дараа босгож түүний хаанчлалыг бэхжүүлнэ. Миний нэрийн төлөө тэрээр өргөө барина. Би түүний хаанчлалын сэнтийг мөнхөд тогтооно. Би түүний эцэг болж тэр миний хүү болно. Тэр гин буруу үйлдвэл би хүний саваа, хүний хөвгүүний зодуураар түүнийг гисгэн. Би өмнөөс чинь зайлуулсан Саулаас хайр инэрлээ авсныхаа адилаар ис байж өөрийн хайр инэрлийг түүнээс салгахгүй. Чиний гэр болон чиний хаанчлал миний өмнө мөнхөд үргэлжилж чиний хаан ширээ мөнхөд тогтно гэж байна хэмээн хэл гэв.
하나님께서 다윗에게 해줬던 약속입니다. Бурхан Давидэд хэлсэн амлалт байна. 만약에 За хэрвээ 하나님의 말씀을 순종하면 Бурханы үгэнд дуулууртай байвал 영원히 내 나를 경고케 해주실 것이다. чиний хаан жилийг мөнхөд тогтооно. 그런데 Гэхдээ 너나 너의 자손이 번제하면 чи болоо чиний хүүгүүд гимнүглийг үйлдвэл 14절에 14 사람 막대기와 인생 채찍으로 징계할 것이다. 14-өөс харах юм бол хүний сава хүний хөвгүний зодуураар гисгийх болно. 솔로몬이 그렇게 된 거죠. Тэр Соломон ийм хөөлдсөн. 솔로몬은요. Соломон 시작은 참 좋았습니다. эхлэл нь бол үнэхээр сайхан байсан. 그러잖아요. Тийм ээ. 마지막 오늘 공과를 정리해 보면 Өнөөдрийн одоо үгийг цэгцлэх юм бол 신앙 끝이 좋아야 돼요. үнэндээ итгэлийн амьдралын итгэлийн төсөл нь сайн байх хэрэгтэй. 히브리서 11장에 보면 Еврей 11-ээс харвал 믿음의 그 신앙인들이 기록이 돼 있습니다. итгэлийн хүмүүсийн талаар бичигдсэн байж байгаа. 근데 솔로몬은 Харин Соломон 시작은 좋았지만 끝이 안 좋은 왕이 됐어요. итгэл нь сайн, эхлэл нь сайн байсан, төгсгөл нь муугаар төгссөн хаан. 그래서 тиймээс 히브리서 11장에 들어가지 Еврей 않았습니다. 11-р бүлэгдээ түүний нэр дурддагдаггүй. 시작은 좋았는데 끝이 좋지 않았던 사람들. Харин эхлэл нь пандэр요. 시작은 좋았지만 Эхлэл нь сайн байсан ч 끝이 좋지 않았던 사람들. төгсгөл нь сайн байгаагүй хүмүүс. 솔로몬이 그랬죠. Соломон хаан байна. 데마가 그랬죠. Дэмж тэр 그리고 첫째 왕은 사울이 그랬죠. анхны хаан Саул ч мөн ялгаагүй. 그렇잖아요. Тийм ээ. 하지만 За гэхдээ 시작은 좋지 않았지만 эхлэл нь тийм сайнгүй ч 끝이 좋은 사람이 있어요. төгсгөлөө маш сайнаар хийсэн хүмүүс юм. 그렇죠. Тийм ээ. 바울은 Паул 그리스도인을 대적해서 죽이던 사람이었습니다. христчийн хүмүүсийг байрж хорж хөнөөж явсан. 그런데 예수님을 만나고 나서 Харин Есүстэй уулзсны дараа 죽기까지 하나님의 일을 했습니다. үхэх хүртлээр Бурхны ажлыг хийж явсан. 시작도 좋고 끝도 좋은 사람이 있습니다. За мөн эхлэлд сайн, төгсгөлд сайн хүмүүс бий. 요셉이 그랬고 Йосеф байна. 다윗도 물론 중간에 실수했지만 다윗이 끝까지 신앙을 지켰습니다. Давид хаан хэдийгээр яг дунд үед нь гим нүгэл хийж алдаа гаргасан ч түүний хувьд мөн ялгаагүй. Төгсгөл нь сайн байсан. 디모데후서 2 дугаар Тимот ном 4장을 보겠습니다. 4-ийг олцгоё. Шинэ гэрээ рүү 2 дугаар Тимот 4. 사도 바울이 죽음을 앞에 두고 하는 간증입니다. Илж Паулын одоо үхлийн өмнө очиод хэлсэн үг бий. 디모데후서 4장 2 дугаар Тимот 4-ийн 7절 8절입니다. 7-8 같이 읽어요. хамт уншия. Би сайн тэмцлэр тэмцсэн, замаа дуусгасан, итгэлээ сагсан. Урд минь зүвтээлийн титэм надад зэхигдсэн байна. Зөвд шүүгч эзэн намайг тэр өдөр зөвхөн намайг ч биш. Түүний үзэгдэхийг хүссэгч бүгдийг бас түүгээр шагнах болно. 사도 바울이 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰다고 되어 Илж 있습니다. Паул сайн тэмцлэр тэмцсэн, замаа дуусгасан, итгэлээ сагсан. 그래서 하나님 앞에 의의 면류관이 예비되어 있다는 것을 Тиймээс одоо 믿었다. түнд одоо Бурхны өмнө очих юм бол зүвтээлийн титэм одоо зэгцэн байгаа гэдэгт итгэж байна. 그런데 이 사실이 자기 바울뿐만 아니라 Гэтэл энэ үнэнд зөвхөн Паул ч биш. 모든 사람, Бүхий л хүн. 어떤 사람? Ямар хүн гэж 주의 나타남을 사모하면서 эзний эзэгтгийг хүсэн хүлээж байгаа. 믿음을 지키고 Тэр бүхэн итгэлэн 선한 сахиж 싸움을 싸우고 сайн тэмцлэр тэмцэж 달려갈 길을 마치는 사람에게 주어지는 거라는 거예요. замаа дуусгасан тэдгэр хүмүүст л өгөгдөх юм. 우리는 Тэгэхээр бид 하나님을 몰랐지만 이제 인생이 있어서 하나님을 알았습니다. 네. 하나님을 모르다가 Бурхныг мэдхгүйгээр амьдарч байгаа. 하나님을 알았습니다. Бурхныг таньж мэдсэн. 예수 그리스도를 만나면 구원을 얻었습니다. Есүсээр дамжуулаад бид авралыг болсон. 영원한 생명을 얻은 Мөн 사람들이에요. амийг авсан хүмүүс. 고난이 중간에 있을 수 있습니다. Мэдээж бидний амьдрал донд зовлон тохиож мэднэ. 근데 중요한 것은 Гэхдээ чухал зүйл нь 믿음을 끝까지 지키는 거예요. итгэлээ эцэс хүртэл сахиж амьдрах. 하나님께서 우리에게 정해놓으신 그 길을 끝까지 달려가는 거예요. Бурхны мэдэнд даалгаж тогтоож өгсөн тэр замаар эцэс хүртэл бид гүйж явах хэрэгтэй. 신앙은 끝이 중요한 겁니다. Тэр итгэлийн амьдралын төгсгөл маш чухал. 자, 삼손이 얼마나 힘있게 하나님의 일을 Самсон 했습니까? хичнээн хүчтэйгээр Бурхны ажлыг хийж байлаа. 그러죠. Тийм ээ. 그런데 중간에 넘어졌어요. Гэтэл тэр дундуур нь бүдэрч ундаг. 자기 힘을 의지했어요. Өөрийнхөө хүчинд найдсан. 하나님의 영광을 돌리지 않았어요. Бурхан алдрыг өргөхгүй байсан. 그래서 하나님이 징계하셨죠. Тийм учраас Бурхан түүнийг 두 сахилгаж улсан. 눈이 뽑히고 힘이 Хоёр нүдээ 없어졌습니다. ухуулаад бүхий л хүчээ алдсан. 그런데 Гэхдээ 마지막 죽을 때 тэрээр үхэхдээ хамгийн 어떻게 сүүлд 했습니까? яасан бэ? 하나님이시여 나로 마지막 힘을 주어서 이 하나님의 원수들을 갚게 해달라고 했습니다. Бурхан минь сүүлчийн удаа надад хүчээ сойрхоод өстнүүдээс минь өшөөг минь авахулаач. 죽는 순간에 마지막 하나님의 일을 위해서
일하고 싶다고 했습니다. Үхэгтэр мөчтэй хамгийн сүүлчийн удаа бурхны төлөө ажилламаар байна гэж өгдсөн. 하나님이 그에게 다시 힘을 주셨어요. Бурхан түүнд дахин хүчийг нөгдөг. 죽으면서 블레셋 사람 죽인 것이 살아서 죽인 것보다 훨씬 많았다고 Тэр 했습니다. Сол 삼손. Самсон үхэнгээ одоо филистичүүдийн хөнөөсөн тэр хүмүүсийн тоон амьд ахуйтай тэр хөнөөжсэн тооноос хамаагүй их хийсэн гэж гардаг. 우리도 넘어질 수 있습니다. Тэгэхээр бид нэр бүдэрч мэдэх юм. 넘어지지 않으면 얼마나 좋을까요? Бүдрэхгүйгээр амьдрах бол хичнээн сайхан. 하지만 넘어질 수 있지만 Гэтэл бид нэр бүдэрч мэдэх 다시 хүмүүс. 일어서는 것이 중요해요. Гэтэл дахин эргэж босноо гэдэг нь их чухал. 시작도 좋고 끝이 좋은 사람이 되길 원합니다. Тэр эхэлсэн ч одоо сайн байсан төсөглөөч одоо сайнаар дуусгасан тийм л итгэгч нар болоосай. 그런데 중간에 좋지 않았더라도 таны амьдралын дондор тийм сайн биш байсан ч 다시 일어서서 дахин эргэж босоод 신앙의 끝이 좋은 사람이 되는 것이 더 중요한 겁니다. итгэлийн амьдралаа төсөглөгийг сайнаар дуусгасан тийм итгэгч болох хэрэгтэй. 에베소서 6장 Эфес 6 24절 6-гийн 24 같이 읽습니다. хамт уншия. Бидний эзэн Есүс Христийг хувиршгүй хайраар хайрлагч бүгдэд нэгүсэл нь орших болтугай. 예수님을 변함없이 사랑하는 모든 사람에게 Есүсийг хувиршгүйгээр хайрлаж байгаа бүх хүнд 하나님의 은혜가 주어질지라 그랬습니다. Бурхны нэгүсэл нь орших болтугай. 그러기 위해서 우리 몸을 복종시키라고 사도 바울은 말씀하셨고 Өнөөдөр Паул биднийг тийм ээ биеэ үргэлж одоо захируул гэсэн байдаг. 예수님도 말씀하셨죠. Есүс ч гэсэн альцсан байгаа. 누가복음 21장 34절에 Луг 21-ийн 34 дээр 마음이 둔해지지 말라고 돼 있습니다. зүрх сэтгэлдээ бүхш. 방탕하지 말라고 Та нар 했습니다. бүр завхралд автгсан. 그래서 늘 깨어 있어서 기도할 때 Харин үргэлж сэргийг байж залбирах аваас 주님 맞이하는 그날까지 우리가 신앙을 지키면서 복음을 전할 수 있습니다. тэр эзнийг эрг тэр өдрийг хүртэл хүлээнгээ сайн мэдээг тараан итгэлээ сахин амьдрч чадна. 솔로몬은 Соломон 자기가 든든히 서 있다고 생각했어요. өөрийгөө бат гихчээр зогсож байна гэж бодсон. 그래서 네, 고린도전서 10장에는 1-р Коринт 10 дээр 선줄로 생각하는 사람은 넘어질까 조심하라고. өөрийгөө 해요. зогсож байна гэж бодогч нь унтчихвээ болгоомжл. 누구에게나 Хинт ч тэр 살짝 들어오는 죄들이 있을 수 있어요. сэмхэн гихчээр явж ирж гин нүгэл. 그리스도인이 큰 죄를 갑자기 지을 수는 없을 겁니다. Христчин гинт нэг өдөр айхтар том нүгэл гим хийгээд явахарахгүй. 솔로몬이 그랬잖아요. Соломон хаан тийм байж. 이방 여인을 사랑했다고 돼 있어요. Харин тустан эмэгтэйчүүдийг хайрлаж байсан. 눈에 보이는 대로 Нүдэнд 그리고 харагдсан. 자기의 지혜를 의지해서 өөрийнхөө мөн мэрэгэн ухаанд найдаж 이방 여인들과 결혼을 한 харин 거죠. эмэгтэйчүүдтэй хормоо хийсэн. 말을 많이 준비해 놓고 Олон мордыг бэлдсэн. 많은 은금을 준비해 놓고 Маш их алт хөрөнгийг хураасан. 자기의 지혜와 자기 힘을 믿은 겁니다. Өөрийнхөө хүч чадал, өөрийнхөө мэдлэг, мэрэгэн ухаанд найдсан. 신앙은 Тэгэхээр итгэлийн амьдрал гэдэг 하나님을 의지하는 거예요. бурханд найдах амьдрал. 어떤 상황이 있어서도 Ямар ч нөхцөл байдал 하나님만을 의지하고 зөвхөн бурханд л найдаж 믿음을 지키려고 노력했을 때 итгэлээ сахиа гэж хичээх юм бол 하나님께서 그 사람을 통해서 일하실 겁니다. бурхан тийм л хүнээр дамжуулаад ажиллах болно. 선생님들도 그렇고 Чуулганы surгуулийн багш нар ч 우리 ялгаагүй. 아이들에게도 Манай чуулганы хүүхдүүд ч мөн 작은 죄라도 침투하지 않도록 өчүүхэн баг юм нүгэлж өөрлөнд давшлан орж ирэхгүй байхаар 그 죄가 자기를 넘어뜨리지 тэр 않도록 гим нүгэл өөрийг тань унгаахгүй байхаар 하나님을 의지할 수 있는 신앙이 되길 원합니다. бурханд найддаг итгэлтэй хүмүүс болоорой гэж хүсэх байна. 기도하고 마치겠습니다. За залбираад өгөө өндөрлөё. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархаж байна. 하나님께서 우리 구원받은 우리에게 원하시는 것은 Бурхан таны биднээс хүсдэг зүйл бол 이 땅에 복음과 함께 고난을 받다가 энэ газар дээр сайн мэдээтэй адилхан зовж байгаа. 주님 만났을 때 더 큰 영광을 얻는 것입니다. Эзэнтэй уулзахад илүү их алдрыг хүртэх тэр явдал үлээ. 솔로몬과 같이 끝이 좋지 않은 우리가 되지 말고 Соломон хаантай адил төгсгөл муугаар дуусгасан 믿음을 지키고 хүн байлгүй. 달려갈 길을 마치고 замаа дуусгаж 끝까지 복음을 전하다가 주님을 만나는 귀한 우리들이 될 수 있도록 эцэг 도와주십시오. хүртэл сайн мэдээ тараасан итгэгч нар болж чадхаар тусално. 그래 주님 만났을 때 칭찬과 존귀와 영광을 얻을 수 있도록 도와주십시오. Тэгжээс бид эзэнтэй уулзахад алдар магтаал хүндэтгэлийн хүлээс хүмүүс байж чадхаар тусално. 예수님의 이름으로 Есүсийн 기도드렸습니다. нэрээр залбирлаа. Амен.